umfare urazi nka umfasha aho burya ukoraho ndavyumvira ku mutima nguma numva agatima urumva rero aho burya kukozaho bavuze ngo abakozi bangara Jashaku mu gisagara batazi no kuvuga ikintu twebwe rero ugomba kuvuga ko atakirundi tuzi rega natwe niyo tuba uvuga ngo wakatungo nyene ndega ico ni giswahili hari igihe bishika ugasanga bavanganyije utuntu twe ariko ni kirundi baracumva Stivi ubuzima bwarase kweri imyaka 5 yose iheze ubaka kajyango ntaragahindura sha ubuzima n'injyankuke hanyuma yo impande yako kumbati nako kagari nakavunde mukambanda kagwa gusa umva bamushakazi rero bizi kintu gihaye cyangwa ndagusore kwa izi umva kwera mwese mwasoma muramuza nkamusaya nabwo ni byari baheruka kubumura igenzu ya Claude hajya barayibomoye mwebwe nyine muza muri farisha rugo muza ngo muze kurondera akazi nkamugisagara mbe mudotore tubara akazi urusha akazi ko mutama arashaje none nkaje simbura ningene erega sindamuzanye ngo aze gupfira ngaha mureke bazi nawe apfire mu munene nyine irabe ngenasa ntazi no koga yavukiye mu bakene akura ari umukene asaja ari umukene atwebwe abana biwe twarakita kubera ikibazo tutomuha nawe ajye kwira habazi yumva ingene ubu boss bunamera umuntu azaramuha ni ya gitano tigenda wipfire nabi nabandi bazehe bagenda ico rero ndagusabye n'ikintu ngira amahera yose wayamanika ku nkombe z'inzu none gasha wo kwambara ishati nta munsi n'umwe tutarubitse ibihumbi ijana mu kwezi niyo kwambara ishati yatabutse gutabuka erega yambashikiramba kuko inzu ko hari ibigugu kugira ngo azaracamo akaya je hajya nakubashe kubera uri papa mugabo je ndakubwiza ukuri sinari kwemera yuko nkurikira wambaye ishati nk'iyi niyo ubona nk'uyo ibaba boss yo turaca avuga papa yambaye ishati atabutse nk'uko bari gucara kukakuta so ati singavyumva mu maso nyagutsa gende zunguza ivyo bibiri ngo nakanyo uwo mufoto ushanzo uziburamwe igiti ko zisura umenga na karato k'umwana none ubu bushatsi mama we nimba warara mu munyota cyangwa mu muyonga kumeze nk'uko ni kwashi nibiki wowe wicara uzohore wiyumvira ibindi wumvise ivyumviro vy'umukobwa bije uco bivira ubijabukana uca wibaza nko kwivoka kanye ku mashurwe ubona ngaho bisigaye navyo umukobwa ne bari kwabira kubwiye ngo so mubona tamubonye naho hakundi bugabanuka karenda bugabanye wawe asamumire jewe ubu hageze aho murangira ikirofa we yaragwaye bro yaragwa ndakwinigane jewe ntume ndakwica nzoce ndakukwiye yaragwaye niwe yarambye mu maso hariya byo bishatse nzobipfurura weri ariko ikorokoye n'uwo mwana banze ugenda umuhoze ibindi ushaka ucuburambara ipantaro y'itene tekwa none ucuburambara ipantaro y'itene we turabisubirana none ubona akazi kagutanye ari kunkorera ni kunkorera ndiko nakubatse nyanya umviriza rero ndaguhera soko ya nyuma wewe waje ngaha urumva nturamenya undi we ahubwo hari igihe mubaza ati mabucangira ntitungana tubandi bamukobwa ujya mugana naramusinyiye imbere ya patiri mbaza nyimba ari na patiri na pasiteri gutyo we gusuzuma imbere y'Imana ko nzwi n'amategeko nkeneye sishaka ndagiye gutekera ngende kandi ikindi ndakubwiye ni divorce niyo nkeneye nta n'ikindi kintu nkeneye ubusi nkigushaka we uri ko usigaye nduma n'urutoki ngo nakubwiye ko ndakuburira indero umburira indero nakubwiye ko ndakuburira indero ndavyemerewe kugukora nkashatse hose chaburiritse urazi yuko je ngano bwenda ndagukuye mwayo mene pima geza ko umva bayasike basumba pima